Eblisip li apostol Paulo, no coexpochis yu aminkili kapapal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li papal ut sahil cholejil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresieb lishtenamit utanakwan, li ratin tohtuah kuichi atinak, saliqatyuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. Lish holomil katsolbal chiru likutana in nashe lish donal lihunahil. Sali capítulo 2 ut versículo 2 relihu Filipenses le apóstol Pablo nashjehun li atin kai sut chihalan halang ut na atinak chirish lika usheh ut liqe kobal. Nakaiblah kamulpe kauna shiklish chole rilba li jalshbanu homeb li junte sal aban liqagwa Jesus magwa halikwan chiqish manaklina ileg haan tali qashal akhil ru haan kishye nakhali akhil ru haan liqa kaush lebal ut liqe kobal qahultikaq likishyere lisakh al libyom lisakh ala in kikulak rikin liqagwa Jesus chishye balre at qaqwa chalensa in kachinal ni shok chishkhuni lebri chakrabchan abanak liqagwa Jesus kishyere aki chishkhuni likaru kwan kakwe utsir hebline ba chushre liqagwa Jesus yo chishyal balrish rikin likaru ashal nashikwish o lisakh win qain utmakwa choshail nale yalre banaruchi chochain hunsur chigliqagwa Jesus kishyahkwi naqchishkhunil lina el chaksaliqan manaqsaliqakaush ha antsaqalina tsahninqe Mateo 15:17 nashye shpanak salich oleh na el chaklinga usilna lep likam sing mushuk sumlak kobetak jumbetak elqak yobank atin mahikwank relikchiyal naqchishkhunila in na el chak saliqam manaqsaliqa kaushleval utlihu Mateo 12:34 nashye kuichik shpanak rikin shnum nuhenaqlich oleh na adinak lishtsumal re likwinq likaruli nuhenaq saliqachol haan li naqakye naqnago adinak hokanak maqah kui saqrah ru liqabatal manaqchina usrah naqatiqibqi abanan kui saliqachol nuhenaq chaqchima usilal le apostol Pablo kishkotzaq kui junjik linaleb renaq ligles teruq chisuqik chikwankuchik sajunajil honaraj liqagwa Dios Mikae banu saqet etil chimugo yal resh ni mobresinquile rib chekupsiq banegwankil li honhong tishkoshla naq eb lishkomon ashal nin qeb chikshwankil chiru ma ani chishsik li uskah kui chokresh khunes chishsik aqaq bangui chokreheb li ras ritsin Filipenses 2:3-4 eb li ratin li apostol Pablo arin nekeshkut saqal chiqu li tulanil manaqlish kubsinkilish kwankil khunaq lipoyenam lishrab alep li junte sal kholinin qebchik shkwankilep chiqula o abanan khona ubil ashal sash jebal chirulish banunkil abanan akheleb ru saliqatuam renaq turuq chikwank chichabil rikinep chishkhunilep li junte sal naqnuko atinak rikinep li junte sal kwanaq hachiklish chaqbinkil nashikwi liqaqaush utinkanako kanachi abink rabinkil utshtaubal ru libarkwan yo chishye balqe manaqli yo chishkotsbal khikin liqakomon liyogo kuichiseraik kuitaraj kahkui taqatawru chanru nikeshtawru eble juntesal renaq toruq rek ankil liyoke bahkui rek ankil haan utkwanaq eblishnin qaleb ruchaqilal neketikla shbanaqin a uso utinqa naqanaw abinki marimuko chishkhunil ta tishkul qachol abanan rabinkileb ebliqa komon naqneke sera ikhikin ushtyal bal shtawbal ru khochanru neke ril khochanru neke reka hebaan han lishben linaleb linakoshkam chishkohobankile qapabal chiqibilqib le apostol Pablo ki atinak chirish li khunakhi Utsali capítulo 4 versículo 3 relihu Efesio nashye naqhali santil musiqeh linabanun kre naqturuq chikwang sa tuktukilal
Kuikwa hunak li ch'ahkilal, kuikwan li hachuk ipsa hunak li igles, li santil musiqej naruan chik angelak, utnaten an chich'anankilru li ch'ahkilala in li yochikwank. Kuib li naleb, li ángel rueb nakwan qikina nakwan, haan li qapabal, ut li xtawbal ru chishjuni li rati li qakwa Dios. Renak chiqajunilo, hunak kui li esil li taqanaw chirish li qakwa Dios. Moko bach pilaqtaru, moko jalan qta li taqanaw chiqajun qal chirish li qa Dios. Ángel rush yalbal qaqe, renak toruk chikwank sa junajil. Karaj ruchin alebil li inka us li nakakwajraj shkanabankil, shpanunkil chiru li shamanain. Kuitaraj chiqajunilo taqayal qaqe, chish jalbalaan li inka us sa li qachuam. Te jalaq raj ebli qa igles, ebli qa chut. Liqa kwata shaqchiten anqe. Bandio shagwe naqshagwech benisa liqa kanjela in solok salisan tilhu, nakat koy benisa junchik liqa kanjela.